الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Бұл иек Рамазан айынан кейін пенделерим эми бир ай менен өкүмүмдү аткарышты, ачка болушту, суу ачты, өздөрүнүн каалоолору менен жүрүп алган жок. Күндүз кечке орозо кармаган болсо, тили менен дагы орозо кармады, ушак айтышкан жок булар. Колдон келишинче пенделерим аракет кылып, зикир кылышты, Куран окушту, таравих намаздарын окушту, ооз ачырышты, кечиришти, элдешти. Pendellerim emi kuvansın deyip Allah Teala bul bayramını bizge bergen da. Peygamber Aleyhisselam Madinaga gelgende alardın eki bayramı var eken özleri bir günü belgilep alıp mına uşul gün bizden bayram, uşul gün biz kuvana turgan gün dep özleri belgilep algan eken. Emi bir bolat insan bir günü belgilep alat, men uşul gündü bayram bulam depçi. Bu sizden belgilegeniniz. Alemi alamdadın Rabbisi Allah Teala özü bizge mana uşul gündü bayramdagıla dep berdi. Demek sizmenen biz ошол gündü bayramlaşыбыз керек tuganlar. Bul günü sizmenen biz orozu da karmabayбыз. Emnege? Bul gün bayram gün o. Kaza orozo bolsaçı, al bolsa dele. Başka günge jıldırası anaçı. Bul bayram günü biz bayramlık manayı menen Allah Teala bizge uşul gündü bayram kılıp berdi dep çın dilimiz menen kuvanıp barыбыз teңçi. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın uşul bayram kılıp bergen günün özgöçe bir tosup alışыбыз керек eken tuğanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem berekeli hadisinde aytkan İnna li kulli kavmin iden ve hada iduna. Ar bir kavmdun özünün bayramı bolat. Alemi bul gün Allah Teala'nın bizge bergen bayram günü, bul gün biz için bayram deydi. Oşonduktan bardyk uşul жерде olturgan bul жерге кайсыл bir себеп менен ден соолукка байланыштуу же дагы бир себептер менен кача албай калган бардык үммөткө, бардык адамзатка ушул байрамды Аллах Таала кут кылсын. Ушул байрам күнү байрамдык маанай менен. Эми байрамды эмнен айтат десе, кайсыл күнү Алланын өкүмдөрү аткарылса да, Аллах Таала тый деген нерседен тыйылсаң, ошол байрам экен да. Биздин ар бир күнүбүз байрам болот. Эгерде күнөө иштеден тыйылган болсокчу. Өзгөчө мына ушу Алла байрам кылып берсе, ушул байрам күндү бузуп албайлы. Бул күнү колдон келишинче орозо бүттү деп сиз менен биз амалдардан алсырап калбай, балким амалдарыбызды дагы бекемдейли. Bir ай сиз менен биз жакшы амалдарга адаттандык. Эми ошолордун бардыгын кайра дагы улантып кеткенге мүмкүнчүлүк бар да тугандар. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustakim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. Eyrunu borikir Allah'ım şu bütün tuğandarın senin rahmattan ümit kılıp Allah'ım bir ay boyu oruzu karmaşıp köp жақсы amallarını kılıp kanunu Kur'anlarını kılıp ozaçarlarını kılıp köp жақсы kayırlıkları kılıp bana senin yüzüne ait namazına vardığımız çoğulduk. Senin rahmattan ümit kılıp çoğulduk Allah'ım vardığımızı rahmatına bölügün ya Erhamer Rahmin. Şu rahmatını kıyamet geçen cadırgın ya Erhamer Rahmin. Biz senin Allah subhanahu wa ta'ala senin
keçiliminden ümit kılıp çoğulduk. Bizim vardır getirgen gemçilik kataçımız geçirgin ya Erhamer Rahimin. Vardır bağımlı Müslüman erkek ayalların günahsın geçirginin. Vardır ötüp etken ata oğlarsın günahsın geçirgin ya Erhamer Rahimin. Vardır uzat olup iman berginin. Vardır uzat Allah Teala kalgan ömürüş uruzduğuda 5 man namaz okup özünün razı olgan kullarına oluş nasip kılgının. Vardır uzat jakşı adem ahlak bergin ya Erhamer Rahimin. İhlas, istihlas berginin. Ömrünüzün ayağına çeyin Allah'ım seni razı olman suygun amallarının alek kılgının. Vardır uzat dinem gegine kabul kılın ya Erhamer Rahimin. Şul kasiyetli dualar kabul oluturgan günü Allah'ım şul tuğanlarımız varlığı Allah kancayip senin rahmattan ümit kılvatışat. Allah'ım birinde kulu kaytarmağın ya Erhamer Rahimin. Cemaatlarımızın cürümünde kanday şari dua dilekler olsa bari berginin Allah'ım. Aramızda varlıganlar olsa şifa bergin ya Erhamer Rahimin. Kanday jaktan kıynalganlar olsa özün kıyınçılığı çeşip bergin ya Erhamer Rahimin. Kanday köy olsa Allah'ım jardan berginin. Allah'ım memleketimize de rahmatını, bereketini, hidayetini cadırgın ya Erhamer Rahimin. Büyük elizge Allah tokçuluk berginin, molçuluk, arzançılık berginin. Allah'ım memleket başımızda elizge, cerizge, dinizge kılvatkan evge hizmetlerini kabul kılgının. Bundan keyin daha köptüğün jakşı hizmetlerini algın ya Erhamer Rahimin. Büyük elizge de Allah'tan iltimakçılık bergin ya Erhamer Rahimin. Allah'ım memleketimizi saklagın, memleketimizge turukçuluk bergin ya Erhamer Rahimin. Kıyamet kaçen bizi elizge saklagının Allah'ım. Memleket başımıza saklagının, büyük elimizi saklagının. Vardık meçhid medreselerimizi davat mehnetini saklagın ya Erhamer Rahimin. Vardık olsun dünyanın can ahiretin, vardık jakşılıklar berginin. Dünya can ahiretin vardık böyde kırsından saklagının Allah'ım. Bütkül cerbette ulatkan uruş, janjar, çır çataklar öz kudretini toktotkun Allah'ım. Bütkül ağlamı Allah'ım beypilçilik berginin. Vardık Müslümanların malı canını, izzat amülüsünü, kanını saklagının. Özgöçe bizim memleketimizde Allah saklagının. Allah'ım vardığımızı jakşılıkını açkıcı kılıp, jamançılıkını japkıcı kılgının Allah'ım. Emki oruz aylarına da uğrutmay, sırkatmay Allah'ım vardığımızdı. Emki oruz aylarına da jetkirginin. Şu kasiyetli Ramazan ayında Allah'tan akılgan hayrın durumlardan buna katlı Kur'anlardan fayda olma şortlardı. Vardığımızda tüketken ataolarımıza bağışladık Allah'ım. Tüketken ataolarımızda jatkan jayın jaylı kılıp, toprağın torku kılıp jayların cennetin gül bakçasını berginin Allah'ım. Allah'ım yerinde Allah'ım emniyeni sura sakalında berginin. Emniyeni sura albay kalgan olsa bu jülöklerde katılgan sırlarda aytılbay kalgan dua tileklerini bizden dua kılgan vardık ve tuğanlarımız kulak tileklerini Allah'ım özün fazla keramın süyüklü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine kabul kılgının ve sallallahu ala nebiyil kerim ve ala alihi ve sahbihi ve ummetihi ecma'in amin 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 bi rahmetike ya erhamer rahimin.